أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Si kung aran wallah, ama saling gagaw, ama kalimuon. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Hey sumia maratiaya, tuman niyo sa mga diyan makauuntol. Piyakair kanu su binatang nga mga ayam, inuntasup kabetiar kanu. Liyo ko piyakay niyo ko kapanganop ko kapag-iikramyo, na mataan aswalla na ipkukumyan so kabayayan. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Hey sumia maratiaya, di niyo penderwa kai sumanga tanda wallah, gusto ulan-ulan na pag-edetan, gusto mga pamumagayan, gusto mga toos, gusto pupimanong kuwalaya pag-edetan, apang babanug siran sa riski apuun ko kadnaniran gu kasoswat, na amay ka makaipos kano ko kapag-ikram, na panganop kano o kabaya iyo, na uber kanu makagawi surarangit ko pagtaw sa kialangiran kanu ko Masjidil Haram ko kapakam baaliyo saridu na tutabanga kanu ko mapia gusto ka pananggila gudi kanu tutabanga ko dusa gusto ka priridway gukal kaniyos wallah kamataan aswalla na may lotikan dadanag. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Kiara merkanu soka kana kumiyata ya de masumbeli gusu rogu atomyuga gusu sapo ubebui gusu ini panambay ko salakaw ko Allah gusu miya pakal gusu bintol gusu miya ulog gusu sinidung gusu piagdesan o binatang mawaraw inunta sumya sumbeli iyo aryaw Tanzaniawa gusto siyumbali makapantag ko mga barahala gusto ki primar niyo ko mga azlam giyutuman nakapanungglid sa alungan na inakiadaan sa Panginam suda pamaratiaya ko kabinasa ako agamaniyo na diniyo siran kalakan nasakan ni kalakan niyo sa alungan na inatiaro tupakan narkano so okitiyo ko kapagintaw gusyam purna akan narkano so limuakan gupinili akan narkano so Islam agama okit ko kapagintaw nasa tawa kasangetan ko ungos ak naabamiti babandusa na mataan aswalla na manapi makalimuon. Yas'alunaka madha uhilla lahum
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Ipagi seiran rekau antunaa ipiakai ikiran. Teruangka. Apiakai rekanus sumanga pipia. Gusumini pangdo unio ko pupimaka pali ababab senio apki pangdo unio kiran su ini pangdo rekanu Allah. Nakang kanu kumiada keperan rekanu. Gu aluyan yurun sungaran Allah. Gu kalakan yesu Allah. Mata anas wallah na mag-ani kapagitong. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Sa alungan ay napiakay rekanus sa mga pipia. Naso siyong bali o sira nabigan ko kitab na halal rekano. Gusto siyong bali iyo na halal kiran. Gupiakay rekanus sa mga bilang ataw kumia maratiaya ang mga bae. Gusto mga bilang ataw ko mga bae ko sira nabigan ko kitab kumiyaw na aniyo. Igira minibagay niyo kiran sa mga mahariran. Sa titukanwa miya mga rumaak na abakan upsisina sa mapayag. Guk na abakan pemangwas sa mga bulayo ka ko kasina amasulan. Nasa din sa keper ko oriano para tiyaya. Nasa benaramyay lang sugalabukian. Guskanian si sa akhirat na pedkum. Yang alulugi ang mga tao ko naraka. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hei sumia maratiaya, igira itindegiyo susambayang na unabi niyo sa mga parasiyo. Gusto mga lima niyo taman ko mga siko. Gusapwa niyo sa mga ulo niyo. Guunabi niyo sa mga ai niyo tamang kudua buku ae. Na amay ka madidiyunub kano, na prigu kano, na upkakasakit kano, udi nakapantagang kano sa lakawan. Udi na miya kaumaso isar kano apuun kudiyemban. Udi na miniprurada iyo sa mga babay. Guda akatoon ni waig. Na tayamom kano sa buta asote. Nasapuan yuron sa mga parasiyo gusto mga lima niyo. Kena aba kabaya wala iba kanunian senggay sa margen. Naugay na aya kabaya iyan ang kanunian masote. Guan iyan matarutup sulimu iyan narkano. Kaang kano makapanalamat. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
Na tadmini usulimur kanu Allah gusu dien diien asu ini dien dien rekanu gueni ku teruuniu apia makin gemi gu inunu tanami nak kalakni Allah mata anas wallah nakatawanian susisi ku mangarar mga pamikiran. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hei sumia maratiaya mbeloi kanu aki pamamayan deku mga kabnar wallah mga saksi kanu ku kapaginuntulan na uber kanu makagawi surarangit ku pagtaw ku diniu kapakapaginuntulan paginuntulang kanu kagyuto ilbiya marane ku kapangungunutan na kalakni swallah mataan na swallah na kaipian sugi inyong gulaulaan. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajran 'azim. Ini diendi wallah ko sirana miya marati aya guping geleb kiran sumanga pipia aad na bagian irana maap gubelas sa lebi mala. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Na sudah pamarati aya gupia kambu kegiran sumanga ayat ami nasiran mani mga tao ko naraka jahim. Ya ayyuhalladzina اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Hei sumia maratiaya tadmini usulimur kanu Allah guni ko mapamikiru pagtawa pagulang niran rekanu sumanga berukaniran na inernian rekanu sumanga berukaniran gu kalakni Allah na subu Allah isarigi umia maratiaya. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Nasabn-sabna rain mbaalan wallah sudien di kumanga muria tau Israel gupia katin degena misiran sesapulagu dua nakuda na pitero wallah amata ana saken na babidiu na ibet ka upamayan degniu sesambayang gu tunai niu zakat gu paratiaan niu semanga suguakan gu babid niu siran gu pagutangan niu wallah sa utang mapia na mataan na lalasengkor kanuden semanga dusanio gumataan apakasuludeng kos kanuden ko mga sorga apu pemangundas ko kababaanian so mga lawas saig nasadun sa mungkir kano ko oriano to nasab na ramia pukas ko unto lalalan. Bima naqdihim mithaqahum لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. Na sabab ko kaya berengkasairan ko diyan dikiran. Na pimur ka anami siran gu biyalu yamis so mga puso iran na mga tetegas.
Pepemagalin ni ranso mga katero ko mga derpaian. Gupia kalipatan ni ranso untong apad ko ini sugukiran. Nadi keda akap ketukawing ka ko kandun siya na pepekapoong kiran. Inunta sumay to kiran. Na pemaaping kasiran guda payang ka. Mataanas wala na kebebayaan yan sumipipiyapia. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Nasabab sa siran na pitero iran, amataanas kami na mga Kristiyan, na inumbaala nami sudian dikiran, na piya kalipatan iran so untong apad ko ini sugukiran, na inad nami kiran suridu gusurarangit sa taman kualungan na kiyama, na penutulong kiran denwala susewa iran. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Hei tirunan ku kitab, sabnarami akaw markanu susugwami. Apa pagusayar kano ko madakal ko piagma iyo ko kitab. Guad na pelepas niya na madakal. Sabnaraad na miya kaw markanwa puun ko Allah asinda wagu kitab. Miya kaw sayagi Qur'anaya. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Wa yukhrijuhum min al-dhulumati ila an-nur bi'idhnih. Wa yahdihim ila siratin Peturuon wala sa sabab ro usotawa kumidig ko kasuswati ang kumanga okit ko kalilintad. Gupupekatugalinan niyan siran puun kumanga lilibutang si kumaliwanag. Sabab sa idinian gupturuon niyan siran ko okita untol. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Saben-saben ramia kaperso sirana pitero iran. Amataanas wallana sudun soal Masih awata Maryam terwangka. Na beed na tawa adna map kepaariang kuala amay tubu. Amay kakabaya iya na binasaan yan soal Masih awata Maryam. Gusto ina iyan gusto tau kulupa sa kalangulangwan yan. Nar kuala so kapaar ko mga langit gusto lupa. Gusto ngani na paglita na duoto. Pepengad sa sadin sa kabayaian naswalla nasulangwan tama nagausian. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. Napiter o mga Yahudi gusto mga Kristiyan. As kami na mga wata wallagub kebabayaan yan. Terwang ka. Ino kanon yan siksa sabab ko mga dusa niyo. Kena kas kanon na manusia. Apad ko inad niyan. Pinapian yan so tawa kabayaian. Gusiksaan yan so tawa kabayaian. Karkwalla so kapaar ko mga langit gusto lupa. Gusto paglita na duenan. Guskanya ni kendudan. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير
فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. Hei tirunan ku kitab, sabna ramia kaumar kanu susugu amia pepegusair kanu ko bitikan wagema ko kiarintas sumanga sugu, kaubani umatero, eda amia kaumar kami apu pemanutul sama piagu pepemaka ikhtiar. Na sabna raadna mia kaumar kanu apu pemanutul sama piagu pepemaka ikhtiar. Nas wallah nasulang wantama nagausian. Wa idh qala Musa liqaumihi قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Naguni na Peter o Musa ko pagtaunian, hei pagtawakan, tadmini solimor kanu Allah, guani ko porotang kanunian sa mga nabi, gubieloy kanunian ang mga dato, gu ini beginian narkanu sudah abiganian na isabu ko mga kaaden. Ya qawmi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Hei pagtawakan, suld kanu sa Baital Muqaddas sa lupa asuti ang kedua la arkeo, gudi kanu pembasui ko mga talikuda niyo, kamaka kasoy kanwa miyang alulugi. Qalu ya Musa inna fiha qawman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Pitero Iran, hei Musa, mataan adna matataguuna pagtawa pupimamendeg, gumataanas kami na di kami ron din sulud taman sa disiranon mawa, na uawa siranon, na mataanas kami na pumandulid kami ron. Qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim albab, fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Peter udua mama apad ko sirana maalakan ko Allah ini kalimu siran wallah. Soldini siran ko pinto, kausuld kanuron, na mataanas kanui pumakadeeg, gusubus wallah isarigini os kanu na mapaparatiaya kanu. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Peter Wiran, hei Musa, mataanas kami na di kami ron dun sulud sa dayon sa kakakadniranon, na lalakaw kas kaagusukad na naka, napakimbunuay kanukiran, kamataanas kami na si kami dun kakadn. Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Peter Wian, kadnang ko mataanas akan na daami papaarak na rawar ko ginawa ko aguso pagariko, napakasunggaya kaming kaaguso pagtawa mga sungklid. Qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala al-qawmi al-fasiqin. Peter wallah, na mataanas kaniyan na ini sa parkiran sa 40 ragun, na ketaataap siran kulupa, na ding kapembukuon so pagtawa mga sungklid. Watlu alayhim naba abnay Adam bilhaq idh qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Napangadiing kakiran sututulang kedua watau Adam si iku benar. Guani ya kurban siran sa korban. Na tiari masupuun ku isa sa dua uto. Nada tarima asupuun ku pedian. Na Peter o Kabil ambunuong koskaden Peter o Habil. Aaya buat terimaan wallah na supuun ku miya mangungunutan ku Allah.
بسطت إلي يدك لتقاتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقاتلك إني أخاف الله رب العالمين. Beto ulangang kara kena berokan ka kambunu unakong ka, ubakor ka ulang berokan akan sa bakos kabunua, kamataan sa kena ikil kakan swalla akadna no mga kaadna. Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar, wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Mataan sa kena tumuong ko amikulukog ka sudusako, gusudusang ka, na mabaluy ka apad ko mga tao ko naraka, kagyuto ibalas ko da pamaginuntulan. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Na inipanguyato no napso niya na kiabunuan yan ko pagarinian, na biyuno yan. Nam ya beloy apad kum yang alulugi. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Nasumiyugus wala sa kakwa ka mangukay ko lupa, kapake ilay niya noon wandamanaya ikatambunin niyang kubengkay ipagarin pitero ikabil, hey duan ako, inukuda magaga amabeloy ako lagi dang kaiya kakwak, akatambunang ko subengkay upagariko, namim beloy apad kumiya makasendit. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Sabab sama kapantag roon at yang kedemi ko mga murya tao Israel mata anaya asadin sa muno ko tawa ginawa. Ada pamuno sa tao. Udi na da pamina sa kulupan na lagi uban yang biyunus sa mga manusia langon. Nasa din sa kasabapan sa kawyagutaw, na lagi dubaon minisabapa kiyawyag mga manusia langon, nasaban sa benaramin yung makirano mga sugumi sa mga rarayag karina, orian niya na mataan na madakal kiran ko orian oto at titua mimamalawani ko lupa. Innama jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Ayad na imbedal ko sirana romidu ko wala agu susubuyan, gumana marang gelebek ko lupasa ka paminasa, naso ka pamuno akiran, udi naso ka sula akiran, udi naso ka pamutuli ko mga barukan iran gusto mga airan sa di makapagunod, udi naso kitaw kiran ko lupa, giyutumani bagian iran na kahinaan sa dunia, guad na bagian iran sa akhirat asik sa amala. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Inunta sosirana mitubat kudanyo kirampan kagaga adumakap. Natang kedeni wa mataan aswalla na manapi amakalimuun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasilah
وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Hei sumia maratiaya, kalak nius wallah, gu peluba niyo sumia pakaran ninyuron, gu panagun tamang kanu kulalanian, kaang kanu makaselang samaliwanag. الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Mataan na susiran na de pamaratiaya, na apiapan mataan na pakim bagiang kiran sungani na sisi ikulu palangon, gudurug na lagi diyan, kaaniran utumiyaon sa ginawa iran pun kusiksak walungan na kiyama, na dikiran matarima, guad na bagian iran na siksa amali pedes. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adhabun muqim. Kabaya iran na kapakaawa iran kunaraka, na disiranun din mamakaawa, guad na bagian iran na siksa at tatap. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Nasu tekewa mamagu su tekewa bebay, na putulin niyo sa mga berukaniran, kabelas koping gulaw lairan, ada negat tuma apuun ko Allah, kaswalla na mabegramaw ngangan. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. Nasa tawa tubat ko oryano kaya pakasalinbutian, gupiya namataan na swalla na pagkataubat niyan, kamataan na swalla na manapiya makalimuon. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. Bangka dikatawi mataan na swalla ikirit ko kapaar ko mga langit agusulupa, siksaan yan sutawa kabayaian, gupenapian yan sutawa kabayaian, kaswalla si ikulang wantaman nag-uusyan. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Hei Rasul, ubaka mapakam buku usirana pepegurad-urad ku kakepir, asiran na pitero iran, amiaratiaya kami sa sibuku mangangari iran, na di mapaparatiaya sumanga puso iran, guped ko sirana mga Yahudi, apu pemakinag siran sa pantag kapamamukag, ay pemakinag iran so pagtawasala kawada siran narkamakasong, na pepembagalin niran sa mga katero ko mga derpa iyang ko orianian, giiran teroon, umitaling umar kanuay na kapitinius kanian, na udir kanuay mitaling umah, na pagiktiari niyo, na sadin sa kabaya wala kadadagian, nadad na makepaar kaun ko wala amay tubu. Siran man sudi kabaya wala ubanian masutis sa mga pusuiran, ad na bagyan niran sa dunia kahinaan,
guad na bagyaniran sa akhirat siksa amala. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Pemakinagsiran sa pantag kapamamukag, mga busaw sa haram, na umakaw masiran raka, na kukumang kasiran o di natalikuding kasiran, na utalikuding kasiran, na dad na mibinasairan raka amay tubo, na ukukumang kasiran na kukumang kakiran sa untol, na mataan na swallanap kababayaan yan sa mga uuntol. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Naandaman na ya ikapaki kukumiran raka asisikiran so Taurat matataguun so kukuman wallah. Urian yan at telikod siram buku urian to kadisiran mapaparat yaya. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Mataanas kami na inituro nami sa Taurat katataguan sa turuan gusindo. Ay pengukom skanyano mga nabi asuming babayuran tangko Allah ko sirana mga Yahudi gui pengukom mga barasim baguso mga ulama kiran. Sabab ko piyaki siap kirana kitabu Allah gumia baloy sirano na mga saksi na diniyo kalakan sa mga manusia kasakan ni kalakan niyo gudiniyo pumasaan sa mga ayatakan sa arga amay ito. Nasa din sa diniyan ikukumso initurun wallah nasiran man nasiran ni mga kafir. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Na inipaliwat amikiran si iko Taurat mataan na sunyawa na kita san sanyawa. Gusto mata na mata, gusto ngirong na ngirong, gusto tangila na tangila, gusto ngipan na ngipan, gusto mga pali na makapkikita sa. Nasa tawaran din niyan so kitas nagyuto na kilala siyan kudusa. Nasa tawa din yan ikukumso initurun wallah. Nasiran man nasiran ni mga salimbut. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Napia katundugami ko mga raradiran so isa awatao Maryam. Amia katanto kumiyaw na anya na Taurat. Gu inibigay meron so Injil. Akatataguan sa turuan gusindo. Gumia katanto kumiyaw na anya na Taurat. Gu turuan gundauar kumiya mananggila. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Na kukumenu tirunan ku Injil su ini turun walla amada delmon. Na sadin sadinian ikukum su ini turun walla. Nasiran man nasirani mga sungkelid. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Na ini turun amir kaya Muhammad su kitab kaan mapayag subnara miya katanto kumyaw na anya na kitab gumiya ka seksyon na kukuman nakakiran su ini turun wallah guding ka pengunutis sa mga kabayairan ama kaliliyo kumya ka taling umar ka abnar umani isar kanuna singge nami sa bitikan guukit na ukabaya wallah na mataan na kebeloy kanunian ku ukita isa na ugay na piyakam bide-bide kanuniang kaang kanuniang katapengi ko ini beginian rekano na pagura-dura dinius sumanga pipia na si ibu kuala suken dudani ulangon na penutul nian rekano sudani upagayu na yuni. Wa anihkum bainahum bima anzala Allah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. Na kukuman nakakiran su ini turun wala guding ka pengunutis sa mga kabayairan gu ikhtiaring kasiranu bakairan mapukas ko sabad ku ini turun narka wala na utalikud siran natang kedengka ayad na kabaya wala na isugat yang kiran sa sabad ku mga dusairan na mataan na madakal ku mga manusia at titu mga sungklid. Afa hukmal jahiliyati abghun أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Besok kuman kumasa akada amelang iplulu beeniran gubeed na lawan wala sa kapia ikukuman ko pagtawa kitu tumangked. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Hei sumya maratiya diniu kuwa sa mga Yahudi agus sa mga Kristiyana mga panarigan so sabaed kiran ni mga panarigan o sabaed nasa din sa pederkan wa sumari kiran na mataanas kaniya na pedkiran mataanas wala na dinyan pengguna naun so pagtawad pamaginuntulan. Atara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. Na may laing kasusira na katataguan sa mga puso iran sa gedemen. Apa pemagapas siran kiran, agi iran teroon. Aip kala kami uba kami masuga tu kisalim bagua margen. Na matatang kedeswala na imbagainian sukapakadeeg. Udi na sugu na puun ku hadapanian. Na mabalui siran makapantag ku piag mairan ko mga ginawa iran na mamakasendit. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Na turuun sirana miya maratiaya. Aba sirana ya swini supairan ko Allah supi temanan o mga sapairan sa mataan na sirana pediudin. Miyailang sa mga galubkiran na miya balui sirana mga lugi. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Hei sumya maratiaya, sadin samawar kanu kuwagemanian, na sembien din wala sa pagtawap kebebayaan yan siran gup kebebayaan iran skanian, amang ngalim babaan kumya maratiaya, at tutegas kuda pamaratiaya, amana naguntaman kulalan wallah. Guda ay kelkiran na pangin soya o pupengin soya. Yutuman sugaga wala ami bagay niyang kutawa kabayayan. Naswalla na maginawa amatao. Innama waliyukum Allah wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Ayabu panarigan niyo naswalla. Gusus sugu iyan. Gusus sirana miya maratiaya. Asoy pepemayan degiran susambayang guptunay niran su zakat. Asiran na peperuruko. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Nasa din sa manarig ko Allah gusus sugu iyan gusus sirana miya maratiaya. Na mataan na sutampil ko Allah na sirani pemakadeeg. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Hei sumya maratiaya. Dini ku susirana kinwairan swagaman iyo wakasan degen gu gita-gita apad kusirana bigeng ku kitab kumyaw na aniyo. Gusuda pamaratiaya amanga panarigan. Gu kalakan iyo swalla oskanu nakipa paratiaya. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Naigira ay ni pananawag yu susambayang na baluin nira nakasandagan gu kakayad. Yutuman na sabab sa mataan na siran na pagtawad ang mga sabutian. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. Terwangka, hei tirunan ku kitab. Baad na isisili diur kami arwar sa kapaparatiaya ami ku Allah. Agusu ini turun kami, gusu ini turun guni. Na mataan na kadakalan rekanu na mga sungklid. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر
مكانا وأضل عن سواء السبيل. Terwangka bakos kanu penutuli samarata adi gitu abelas seeku hadapan wallah so tawa pimurkaan sekanian wallah gu kiara rangitanian gu bielewinian sirana mga amo gu mga bebui gu miangu ngunutan ko tagut siran mani tantua maratai betad gu mia awat-awat ko unto lalalan. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. Na igira amia kaum masiran rekanu na teruuniran amia ratiaya kami asabna rasumiul sirana di mapaparatiaya gusabna rasiran na lumini siran na mautudin nas wallahi lebih matauku pagmaaniran. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. Gup kiling ka amadakal kirana pepembagera beya ku dusa gusukap malawani gusukap kenairan ko haram namyak karata-rata den sugiiran gulaulaan. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Inukiran di separan mga berasim bagus mga ulama kiran sugiiran katerwa ku dusa gusukap kenairan ko haram miyak karata-rata den subsu eniran. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. Na Peter mga Yahudi aso lima wala na mapapatong na miyapatong sumanga lima iran gupimur ka ansiran sabab ko katero iran kena kasumbala alima wala na makapangungundaya pemegay sa saden sa kabayayan na mataan na bedin pepekauman kumada kelapad kiran su ini turun raka apun ku kadnan ka sa kapangakwala gu kaungkir na inuluga mikiran suridu gusurarangit taman kualungan na kiama na uman siran miyag sa apwe ko kapaki pridwe na padengen sekanian wallah gumana na marsiran gelebek ko lupa sa kapaminasa naswallah na diniyang kebayaan supepemaminasa. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Naupama kamataan na sutirunan ko kitab na miyarat yayasiran gumian ang gilasiran. Nalalas na mikiran din sa mga dusairan gupakasul na misiran din ko mga surga apakaderandeng. Walau annahum aqamu at-taurata wal-injil wama unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun. Naupama kamataan na sirana ini pamayan gidan sa Taurat, gusto Injil, gusto Quran. Ini turong kirana puun ko kadnaniran. Namataan na makapangundaya sirang kumangku puun ko kapurwaniran. Gusto puun ko kababaan ng mga airan. Adna pagkirana pagtawa mo untol. Na madakal kirana mikira tarata agiran gulaulaan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Hei Rasul, sampai neka so ini turun nerka apun kukadnan ka. Nauding kang gulaw laa, nadeng kami sampai susugunian. Naswalla nalilinding kanian ko mga manusia. Mataan naswalla na dinyan pengguna naun supag tawada pamaratiaya. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Terwangkah, hei tirunan ku kitab, da akapetin degani wa may tubuh ku agama Allah taman sadiniwi pamayan deg su Taurat, gusu Injil, gusu Quran na ini turun rekan wapuun ku kadnaniyo. Nama taana bedin pepe kauman kumada kelapad kiran su ini turun reka apuun ku kadnan kasaka pangak walagu kaungkir. Nading ka pembukuun supag tawada pamaratiaya. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu was-sabi'una wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Mataan na susira na miya maratiaya gusto mga Yahudi, gusto mga Sabiyon, gusto mga Kristiyan. Nasa din sa maratiayaon ko Allah gusto alungan na mauri, gung galabag sama piya, na pangandamiran, gudisiran makambuko ko alungan na mauri. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Saben-saben nara inimbaala nami sudiyan di ko mga murya tao Israel gusyugo nami siran sa mga sugu. Na uman din nami taling umakiran usugu sudi kebayaan ng mga ginawairan. Naad na isa ka sa gurumpong ko mga rasola piya kambu kegiran. Guad na isa ka sa gurumpong apapamuno uniran. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. Na ayat tarima iran na daapu kambuat tiuba na mimbuta bengel siran urian ya na piyaka taubat siran wallah urian ya na mimbuta bengel siran sumadakal kiran naswalla na pagilay niyan sugi iran gulaulaan. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Saben-saben ramya kapir sosirana pitiru iran. Amataan aswalla na sudun sual masih hawatau Maryam na pitir wal masih. Hei mga murya tau Israel, simba niyo swalla akad nang kogu kadna niyo. Mataan ay asadin sambaal sa sakuto Allah. Na sabnara kiaramun wallah sa surga. Gudar pa iyan sunaraka. Nada bagian mga darwa ka apa makatabang. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثا وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. Saben-saben ramya kapir sosirana pitiru irana mataan aswalla na ikatlo ko telo mga Tuhan. Nada Tuhan inun tasu Tuhan na isa-isa. Na udirang geneki sugi iran teruon. Na kesuga tedin sosirana dakiran pamaratiaya asik sa amali pedes. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه
والله غفور رحيم. Inusiran di petubat ku Allah gusiranun pangnis sa maaf aswalla na mana piya makalimuun. المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Soal masih awatau Maryam na matag sugu. Aan dengan miyaipos kumiyaw na anyan sumanga sugu. Naso ina iyan na mangingim benar. Aya betadiran na kensiran ko panganangkan. Ilayang kawan de manaya ikapupukara gemikiran ko mga tanda. Taro sa ilayang kawan de manaya ikap telikudiran. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. Terwangka. Ino niup simba asala kau ku Allah sudah ami papa arian darkan wakabina sagu umpia naswalla naskanian supupukkan gamatao. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Terwangka. Hei tirunan ku kitab. Diniyo penung keran kawagaman yo sudi benar. Gudiniyo pagunuti semanga kabaya upag tawaan dengan yang ada dedeg guni. Gumiaka dedeg siran sama dekal. Gumiapu kasiran ku untuk lalalan. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Kaya murkaan sudah pamarat yaya ku mga muria tau Israel. Aming gulalan ko kater udah gusu isa awatau Maryam. Giyu tuman na sabab ko kian derwa ka Iran gusu kia pemalawani Iran. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Ayah betadiran na dairan tetapau say somarata aping gulau lairan. Namiyak karata-rata din suping gulau lairan. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Pepekailai kasamada kelapad kirana pepenari kesirana da pamaratiaya. Nami kerata-rata din sumini bagai kirano mga ginawairana ini kararangit kirano Allah. Gusi eko siksa nasiran nakakal siranon. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Upama kapiara tiairan swalla gusto Nabi gusto Quran. Ini turun siir kanian. Nadiran siran makwa ang mga panarigan. Na ugaid na madakal kira ng mga sungklid. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Ketendu ukaden na tanto amailot ko mga manusia ikapaki pridway ko miya maratiaya so mga Yahudi. Gusto sira na miya manakuto. Gu ketendu ukaden na lebih marani kirani kapaking ginawa ko sira na miya maratiaya so sira na pitero Iran. Amataanas kami na mga Kristiyan. Giyutuman na sabab sa mataan na pedkira na mga ulama gu mga berasimba. Gumataan nasiran na disiran penakabur. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. Guigira amyan gidan so ini turun ku Rasul na may laing kas sumanga matairan na piraraya sa nalo. Sabab ko kaya kilala iran ko benar sagi iran turun kadna nami miaratiaya kami na suratang kaming kaapad ko mga saksi. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Guanda manaya idimi kaparat yaya akwallah gusumya kaumar kami ya benar. Amai inamami ya kapakasulder kami ukadna nami ku surga apad ku pagtawa mga bilang ataw. فأثابهم الله بما قالوا جنات فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Na ini belas kiraan wallah sabab ku katuruiran sa mga surga. Apa pemangundas ku kababaan yan sa mga lawasay. Makakakalsiran roo. Nagyutuman ibalas ku mipipiyapia. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Nasusiran ada pamaratiaya gupia kambu kegiran sumanga ayatami. Nasiran mani mga tao ko sumusuk kaya wakad. Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Hei sumia maratiaya. Diniu keramas sumanga pipia akelal kanu Allah. Budi kanu pemalawani. Mataan aswallah na diniyang kebayaan sumanga malawani. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Nakang kanu pini pagper kanu Allah halala mapia. Gu kalak niyus wallah. Asos kanuna ayanyus kanyan paparatiayaan. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Dirkanu isiksa wallah sudah mbebaa ku mga sapa iyo. Na ugay na isiksa iyan rakano so kia tibaba iyo sepa. Na ayaran dingyan. Na sukapa kakanako sa pulwa mga miskin. Ku katatangkaan ku pupukikan iyo ku mga taalok rakano. Udi na sukapakan ditarakiran. Udi na kapmaradika sa uripan. Nasa tawa dirun pekabog. Nakapusa sa telawalungan. Giyutuman nirending mga sapa iyo igira misupa kanu. Na siapa niyo so mga sapa iyo. Lagi daya akapupagusayar kanu Allah ku mga ayatian kaang kanu makapanalamat. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali ash-shaytan من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Hei sumia maratiaya. Aya buwa anta po pakaberg. Gusto kandermet. Gusto mga barahala. Gusto mga kaprimar na marsik. Kapad ko galab ko syaitan.
napakawatan ninius kaniyang kaang kanu makadeeg. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Ayabu au ngayaw syaitan na mitanayan narkanu suridu gusurarangit. Si iko pakabereg gusukan dermet. Gu kaalangang kanuniyang kutadem ku Allah gususambayang. Naunas kanu ginekaniyo. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Gu unutin Yesus Allah, gu unutin Yesus Rasul. Gu pagiktiar kanu, na utalikud kanu. Natang kedeniwa ayabu palibut ku subumi na sukapa makasampaya mapayag. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Dako siranam yamarati ayagu pinggeleb kiran semanga pipia idusa si eko mia kaniran guani. Igira amyanang gila siran gumiarati ayasiran gu pinggeleb kiran semanga pipia. Orean yan amyanang gila siran gumiarati ayasiran. Orean yan amyanang gila siran gumi pia siran. Naswalla nap kebebayaan yan sumi pia. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Hei sumia maratiaya, tiuba ang kanudin wala sa iko syaya pad ko pepengano panap kekawas kaniano mga berukaniyo. Gusto mga sebatiyo, kaan mapentu Allah sutawa maalakar kaniya na masulan. Nasadun sa malawani ko oriano to, na adna bagyan niya na siksa amali pedes. Ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Hei sumia maratiaya, dinium bunwa sa pepenganopan ko kapagi ikramiyo, nasadin sa mono onarkanu at tibubaanian, na ayakibe diyan na sulagi dumia patay niyang ko mga ayam, kekukums kanya no dua amauntol rakano, pamamagaya na isumpay sa kaaba, udi nakiparata pangeneng kano mga miskin, udi nakabalayo na nuto akapusa, kaanian, kata amisok karata usiwa iyan, pimaap wala sumiyipos, nasa din sa perumanan niya nuto na indenegun wala, naswalla na mabagr, apapaar ko kan dedeneg. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lissayyarah, وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Kialal kanu suka tugis ko kaludan gusto pangenang kanon. Apag per kanwa gusto pupilaya layag.
na kiara merkano suka pangano pu kalupaan ku masa aka pagi ikramiu na kalak ni swalla asurung kanu peli muda. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Bialui wallah suka aba aswalaya pag-edetan. Maka pamamayan deku kapiaan mga manusia. Gusto ulan-ulan na pag-edetan. Gusto mga pamumagayan. Gusto mga tuos. Giyutuman na aniyo katokawi amataan as wallah na katawan yan. So sisi ko mga langit aguso, sisi ko lupa. Gumataan as wallah na sulangwan taman na katawan yan. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. Tang kedeni wa mataan as wallah na maylo tika paniksa. Gumataan as wallah na manapi makalimuon. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Da paliugat ko rasul arwar ko kapamakasampayo sugunon naswalla nakatawan yan so papayagni wagu so pagmaanyo. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Terwangka, adi magisen sumarata agu sumapia. Apia ikia swatar ka ukada kelumarata. Na kalak ni swallah. Hei mga papantas yakal kaang kanu makaslang sa maliwanag. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'kum. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Hei sumia maratiaya, diniu pegiseen songanin-nganin, au payagar kano na makaringasar kano, nau ayaki pagiseen yoron na sumasa akip turunan ko Quran, na kupayagar kano, na pimaapu tu Allah, kaswalla na manapi amatigir. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. Sabnara ini isu uto upagtawa miyaw na anyo. Urian yan na miyabaluy siran sa sabah peruwa mga kafir. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Da ini senggay wala abahira. Agi ito so ayam mapuputulan so tangilan yan igira mimbawata sa madakal. Guda asayba agi ito so ayam ay pesenggay para buku mga barahala. Guda awasila. Agi ito so ayam umambawata na babay. Guda aham. Agi ito so mama apad ko unta igira inimbawata apuun kumbawataan yan sumadakla unta. Naugaid na sirana da pamaratiaya na ipegang kubiran ko Allah so kabukag na kadaklang kiran na da mga sabutian. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Naigira api terukira na song kanu si eko kukumana ini turun walagu si eko sugu
na teruuniran, akia tarutupang kami o kupita kia tuuna nami ko mga luksami, ati api aya betadu mga luksiran na da mga malangiran na may tubu gudisiran makauuntol ko benar. Ya ayyuhalladhina amanu عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. Hei sumia maratiaya, siapa niyo sa mga ginawa niyo? Da akibinasar kanu otawa miada da gumatoro kanu. Si kanu bupekandud kuala langon na penutul niandar kanu suping gulau laniu. Ya ayyuhalladzina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadakumul maut hina alwasiyati ithnani dhawa adlin minkum أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Hei sumia maratiaya, pakisiksi kanu amai ka makarani ku isar kanu suka patai ku masa akap tenan. Sa dua katawa mga uuntula pedir kanu. Udi na dua asala kawadir kanu pedamai kas kanu nagi ikanun delala kau kulupa. Na miya sugat kanu uki sugata kapatai. Rnani usiran ku urianu sambayang. Na sepasiran ku Allah. Ubakanu sesangka sa teruuniran. Adia mi aya ipu masa sa arga api ami tunganay. Gudia mi pegmaan suka seksi ku Allah. Kamata anas kami na uswa ami uto. Na keped kami din ku mga baradusa. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. Naukatu kawia mataan nagi dua uto na miatang kedemin dusa. Nasu dua salah kawi maka tindeg ku tindeg dua uto. Apad ku sirana kia patutan ku katena na dua amada segu miatai. Na sepasiran ku Allah. Sama taana sukia seksi amina benar di sukia seksi irana dua. Guda kami pamaguman. Kamata anas kami na uswa ami uto. Na keped kami dan kuda pamaginuntulan. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Giutumani marani akituman niran ko kaseksisi ko kauntulian. Udina ikal kiran sudi katari mau kasepa aduo to ko oriano kasepa irana mga waris. Na kalak niyo swallagu pamakinag niyo. Kaswalla na dinian turuun supagtawa mga sungklid. Yawma yajma'u Allahu ar-rusul fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Siik walungan na kalimudo wallah ku mga rasul na teruunian. Anto na ini sembagerkan upag taw niyo. Teruuniran. Ada akatao wami. Mata anas kanas kay mataw ku mga susulan. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Gunina Peter wallah, hei Isa awatau Maryam, tadming kasulim wa kenerka agusi ina aka. Gune ko ibegra kenerka sunia wasuti asu Jibril. Agi ing kami bitiara isu mga manusia ko saluyuta gusuk ya kisadka. Gugune ko indo wa kenerka su kasurat gusu ungangan. Gusu Taurat gusu Injil. Gugune ko pupekam beelka ko lipaw sa lagi dugun talu papanok. Sabab sa idinakan. Na pagiupan kau to nagiimbelo ya papanok sabab sa idinakan. Gup kepiang kasubuta. Gusu pepenggalan sabab sa idinakan. Guguane kop kuyag kasumya matay sabab sa idinakan. Guguane ko linding nakan ska ko mga murya tao Israel guane amiyumang kakiran so mga rarayaga karina. Na Peter o serana dakiran pamaratiaya. Ada asala kau saya arwar sa balik mata ama payag. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. Guguane na inilahamakan ko mga hawariyin na paratiaya ako niyo gususuguakan na Petero Iran. Amiaratiaya kami, nasaksiing kaamataanas kami na mimbabayuran tangraka. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Guanina Peter o mga hawariyun, hey Isa awatau Maryam, eno kagaga o kadna nakaapakaturunang kami niyan sa dulang apuun ko kawang Peter iyan. Kalak ni Allah os kano nakipaparatiaya. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Peter Iran, akabaya amiya makakang kameron gutek na sumanga po swami. Gukato ko nami asab na rapi mataanan kaming ka. Gumabaloy kami apad ko mga saksi. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Peter o Isa awatau Maryam, ya Allah, akad na nami pakaturuni kaming kasadula nga puun ko kawang. Amabaluir kami agi kelami-lamian narkomiyaw nar kami aguso kurir kami gutanda apuuner ka. Guriski ikaming ka, kas ka itaral biya mapiya ko pupamagay sa riski. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Peter wallah, mataan asakan na ituruna kanerkanuanan. Nasadun sa mungkir kano ko oriano to. Na mataan asakan na siksaang kus. Kaniyan sa siksa ada siksaang korona isabu ko mga kaadun. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك
فإنك أنت علام الغيوب. Nasu masa aturuun wallah. Hei Isa awatau Maryam. Bangkapi teru ko mga manusia abaluya kuniwa gusi ina dua Tuhan salah kau ku Allah. Na teruun yan. Suti kaya Rabbi. Dirakan patut. Osakan na pitiruak nuto. Na sabnara katawan kas kanian. Katawan ka susisi sa ginawa ko. Na di ko katawan susisi sa ginawang ka. Mataanas kanas ka imatao ko mga susulan. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Da api terwakang kira narwarku ini sugu ukarakan sekalian. Agia kaswaswatan iyo ko Allah akad nang ko gukad na niyo. Namya beluya ko kirana saksi ko kasisiya kang kiran. Na kagi at tanganan na kong kanas kabuhi makatutunggu kiran. Kaska isaksi ko lang mantaman. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Wa in تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. O siksa ang kasiran na mataan na siran na mga uri peneka na unapiing kasiran na mataanas kanas ka sumabegramaw ngangan. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. Teruun wallah, giya swalungan apakang gaya guna kumya mangim benar sokya pangim benariran. Adna bagian nirana mga surga. Apa pemangundes ko kababaanian sa mga lawasay. Makakakal siranun sadayon. Miyaswat kiran swallah. Na miyaswat siranun mambu. Giyutuman sudah agamala. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rekwallah suka paar ko mga langit gusto lupa. Gusto madadalam roo. Naskanian si kulang wantaman nag-ausian.